nilai pikalan kanda pi tharai kan ni kapisa kali jauh na kan ni ba ka hospital te kala jingai nang ni binti aswa hang ni hadu nda de por khamo sister hap siu kat no ma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka wei pa ka wei ka min sim ka long ka koridor Kibru ka chnat Taxation ka Jainte Hills Autonomous District Council lengba ka yung krekam OEM ha ka pra chipau wa arpau sotari uniu banai dalai hierki chaka thain dau ki yo kenre ya ki kot kisla ki keri ka mai kam kitrok wa pelai da ki barjela hei wada chem nyau pau nyau tali ki wam em ya ki kot kisla wa biang kam ki trading license iwomut wada wan krek wan ka mai ki pyrchah ya ka ain Neliang licensing officer ka Taxation Department ka JHADC da ongu wada lek ki yaini hadin watip wa wan khayi pyrchahan ki trok yong ki barjela he wada ye le wa pen sakhet yaini ha ka thain dau ki kamte neliang ka chnat de e ko da ka notice de wa ipor ka khatsan sngi wa wan mi ki tre ki ni ki trok chayung kre kam ka council wala dam wan ki hapo ipor daw le de wa khor pyrchah ya ki ni ki trok barjela ki wa ka mai pyrchahan da pentip ki le wadaw lai hier gi chaki wi ki thau yo lai kan re ya ki kot ki sla ki barjela ki wan ka mai pyrchahan district council office yang ini ne wani hani dalisin minne madu ka pratarik wat winne absolutarik wan check ini ya ki kari dekar ki non tribal ki wan le business ni ta tamabil de kamu dah siap ibun ki gari dekar ki le business ni pelai gari sini lem ke trading lasang ini yang ke office de ke save ki ka notice comply kita ke office dau le ka yi wa kam ke district council hadin wada yo jing jore wa yo jing ki bon ki non travel di gari dekar ki wa kamai limestone sini serta mobil kam ke office si neliang kam ke office si neliang katak kesan department ko to upat ini trading license ne chemi bun ki non tribal ki we kamai sini claim da biang ki kot kisla claim da yo iya trading license hawa kam te in neliang ke office da ST ki bad da bu pore ki le aden ukur ini por la da ini non tribal continue ba ki ni pelai ba iya khayi business yang ki sini office ye gaule nene jikmat de kam yu teng pyrchah ini non tribal ya nang kasino